mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu, Ndahimana Jean Paul, Nyeshimana Kalisa n'abandi bagabo babiri bataburuye inka yari yakinguwe na veterineri ku mugaragaro. Iyi nka yari yipfishije, rero veterineri ayibuzemo indwara, abuze n'icyayishe, arayishyingura, ahamagara n'inzego z'ubuyobozi barayishyingura, basaba abaturage kutaza gutaburura iyi nka ngo bayirye kubera ko bashaka kuyirya bakahaburira ubuzima. Ni mu gihe abagabo batanu harimo uw'imyaka 35, uw'imyaka 28 ndetse n'abandi b'imyaka igiye irenga 35 bataburuye iyi nka barayirya, barangije babiri bitaba Imana, abandi babiri barembeye mu bitaro. Ibi byarijije abaturage benshi, abandi bifata ku munwa, bavuga ko hano hari irondo ry'umwuga bari bategetse ko rihaguma paka rikakorera paturuyi, ubundi ryajyaga hehe. Iyi ni incamake y'amakuru, nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenyera amakuru ku gihe. Munyemerere mbabwire ibibereye hano byarijije benshi. Rero abagabo batanu bataburuye inka yari yipfishije barayirya, ni mu karere ka Kamonyi, ni mu murenge wa Kayumbu. Bataburuye inka barayirya, babiri bahita basiga ubuzima, abandi batatu ambirasi, ndavuga imbangukiragutabara, ihise iza yirukanka ibajyana ku bitaro kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Ibi byarishije benshi, abandi batangira kwifata ku munwa. Bano bagabo ibintu bakoze ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Abaturage bavuga yuko iyi nka veterineri yayibuzemo indwara, agategeka abaturage kuyishyingura, ariko abangaba baje barayitaburura barayirya. Bajya bavuga ngo uwishe ntabwo aririrwa. Nicyo gihe rero ubwo umunsi wabo wari wageze. Abandi rero bari kwa muganga, bafite icyizere yuko bari buze kubaho rwose, bari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Nguko rero nuko byagenze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Iyi niyo nkuru yumvikanye, niyo nkuru yahiriwe y'incamugongo, aho bano bagabo bitabye Imana babiri, abandi batatu bakaba barembeye mu bitaro bazira gutaburura inka yipfishije. Reka amakuru yacu rero tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Njye mwumvaga nitwaga Kidasamura, urw'inkuru gutabakora rugakonkoma, ariko nongeye kubifuriza umunsi mwiza, mbaragiza Imana ibyo muri gukora, Imana ibabe hafi, Imana ibarebe icyoroshye, kandi ikindi nongeye kubifuriza ishya n'ihirwe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, yongere ibandebere icyoroshye.